abangani nabangane lapho sikhulume zabantu yabe sekudwini ekudwini. Hello, Salbonani, Magadini. This is your boy Engineer Leslie, and Suspendugile with another episode of Enkundleni Exclusive, proudly brought to you by Dep3 Events. Like I always say, Dep3 is like our master of all masters when it comes to event solutions, when it comes to studio recording, sound mastering, sound engineering, when it comes to lights, if you need LED lights, if you need smoke for all your events, if you need stage hire, if you are doing road shows, maybe you're in need of an MC, or you need cinematography, you can just come into Dep3 offices and just make your request and get quality for less. That is what we do Lapa at Dep3 Events. And today, this is another episode of Enkundleni Exclusive. Again, let me shout out to our proud partners that have been with us from Gudala, Ogutle Designs. They are doing a great job. As you can see, even the banner that is just behind me, it's Ogutle Designs. T-shirt printing for all your designs, whether you're doing posters, whether it's church, whether it's eventing. If you need anything that has to do with graphic designing, make sure that you contact Ogutle Designs on the numbers that are below there on your screen. They will give you quality again for less. And for our stomach masters, the people that keep us healthy and fit and smiling, that is Kaftin Chicken. If you are hungry and you want good food for less, the for less part is what is fascinating. Like I've been having good meals for less, like good meals. I don't know why I'm not gaining weight. I should maybe visit a doctor. But if you go to Skaftin Chicken, you'll get quality food, delicious food, affordable prices. So that's it. And today, I've got a very special guest. Sikhule silalela ingoma ezihlalayo, ingoma ezingachaywa kawani zidlule, ingoma ezokuthi you listen to the song again and you want to listen to it again, and using ingoma ezisikhulisileyo. I'm in 2000, I don't know if you can relate, but number 90s and 80s and 70s, they can relate to music. Eka Baba Usocha Moyo. And today in studio, I've got Baba Usocha Moyo. He's going to introduce the name of the group. He's going to tell us more about where it's coming from, how it started, and where it should go. So I don't want to waste any of your time. What I can just advise you is to go and visit our YouTube channel, click the subscribe button, click the like button, share all our episodes, share all Enkundleni works, and also press that notification button so that you get more of my episodes to Abebuya. So I don't want to waste any of your time. I know some of you are eagerly waiting to see Ubaba Umoyo. Nyakwanza ukuthi ngikhathe kade ezintsha phansi ngitshengisa ukuthi izinto ziyachinja. So yeah, that's me and Ubaba Usocha Moyo. Moyo, welcome to the show, Enkundleni Exclusive. Ngiyabonga. Ubaba Moyo sibanga ibizo la sibanga ibizo lenkundla la, because also their workstation is Enkundleni Ntumbane. Yes, it's Enkundleni. I think we're going to hear more about that as well. So lati futhi si Enkundleni. So I know Moyo is so much at home today. So Moyo, maybe for starters, lingasinika nje just a basic biography of yourself ukuthi kari umoyo yena mbani, abantu abakwazi mdala lo yabehlabela ingoma zakhe eziphuma ku radio mphani. And I know there are a lot of people that know ingoma zenu, but bengakwazi ukuthi kanti phele ingoma zalezi vele zachawa mbani, kanti ingoma zalezi zivela ngaphi, kodwa umuntu ezihlabela. So just give us a basic background about yourself. Hayi okwaqala ngibingelele imbese ngithi mina amhlophe iDep3
Ndiyakulibona emsebenzini uyabonakala. Siyabonga. Mina ngingisotsha moyo ngokubizo lami lokuzalwa. Yebo. Ngizalelwe esigabeni ekuthiwa kusengwana. Eplumtree la phambi nje kweThekwani nxa ukhangele eCholotsho uphuma esitishini sithi kuTichi Chakechenge sithiwe iPlumtree center lapha eTown. So ngaphuma khona uqonda engazathi ukhangele eCholotsho ungakafiki nje lapho okufika ku imigwaqo isisithi omunye khala koGambu omunye ukhala koNdolwane emashop nalana about a kilometer. Okay. Kusepaka services figure. Sesifikile lapha engikhona mina. Yikho hayi mina ke akulanto engaba yazi empilweni yami ngaphandle kokuba ngummusician ukuhlabelela ukubhala izingoma just yikho ngikho khona ngingumuntu nje lami okhulele kwezo music ngithe senanzelela ngabona ukuthi kuthi vele kusegazini kwalo mama wami esigabeni ngokuhlabelela kuma traditional gathering hayi uyaziwa akunazela lami sengivele sengumhlabelo ukuthi into le ivela lapha ngamafishane ngiyimi lo usotsha moyo igama lami ngisengile iminyaka ethile ngikuwezomculo about ama 43 years kusekhonale. Just in music kuphela. Akula into engiyaziyo ngaphandle komusic. And I remember kokuyi album launch eMaqaqa, yes. Ebulawayo Theatre where you invited as a guest of honor. Yes. Ukuzo launch that album. And you mentioned ukuthi music singayiphatha kuhle, especially imbobe. Iyaphilisa sibili, because I remember in your speech lisithi even abantwana abafunde bazibafika lapha bakhona khathesi ngembube kuphela kodwa silabanye bakhalayo in the same industry ukuthi kunzima lina likwenza njani ukuthi kuphilise kufundisa abantwana labo bazibagcine be-inspired ugcina labo sebehlabela, because we interviewed Tuluchi, she's also doing well ku music. So ukwenzakala njani ukuthi entweni okuthiwa hayi akulamanzi okunatha la kodwa ligebhelize lwathole sibila amanzi? Ngingathi mina kufana yani lokwakha indlu ungubuilder. Uyazwa bathi abantu nxa bekhangele lapho yakhe khona uzokuthi yalo lesandla lo ukuthi ubathi leminwe not isandla abathi ngoba ngawo lesandla uyabutshontsha bathi lo leminwe umbi isandla sakhe sinjani sihle kuyafana la ku music khona ukuhlabelela abantu yiko kuza kuwenza ukuthi umusic wakho uyamukeleke ukusiya ngokuthi uhlabele ngani yiko kuzatsho futhi ukuthi lento ehlabelele ihlala isikhathi esingakanani ku market. Yes. Ngingahlabela into engayijayelekanga esizweni sakithi kodwa ngifake mina ngiyami indlela lami engabanhle ingamkeleka kodwa esikhathi esinjani esifitshane kodwa ngahlabela into evele isenzikini eyaziwa ngumuntu ukuthi nxa sihlabela ngithi ngadlulele emagwegwe ngadlula ngathi ngihlabela nge-environment yami okay abantu ba-identify masinyane la khona lokho abathwali nzima ukudingisisa ukuthi kanti ukhuluma ngani athi uchayani sechaya reggae ngafika chaya reggae eJamaica abantu asiyo reggae le ngoba bayakwazi ukuthi bayibamba njani reggae bona kusounda njengayo kodwa bekuthithi le ayisiyo man uthi yahlabela iopera leyana eItalian bethi no voice le indlela oyiprojecta ngayo ayisiyo opera kodwa nxa ngafika ngihlabele imbube it's myself so umuntu uyazithi lo muntu into ayenza ngeyakhe abalaleleyo abakithi bathi lo muntu then yikho kwenza ukuthi maybe ku music ubusuhlala la isikhathi then of course grace of God uNkulunkulu besengezelela ngoba uNkulunkulu nxa ufaka i-effort yakho la injani kuyayiyengezelela ngayakhe indlela eyemfihlo yakhe kakhulu. Sibuyele kuqaliseni mbijana baba, it's difficult especially amadoda vela tholakala kuma industry amadoda tholakala esebenza imisebenzi enzima ngoba yikho ukuba indoda kwakhona ukuthi kuthiwa uphathele abantwana ukudla so ukuthi lihlangane
lingamadoda liqalise ukuhlabela imbube lize liphumele bizo kuze kuvuthe sibili kuyefika ezingene eliphezulu akula yena ama challenges ukuthi omnye ecine sithi hayi mina hayi madoda nisakwanisa iBlack Umfolosi luhambo lwabangane alright oqalisene so iqala leli qembu liqala kule ndoda okuthiwa nguSamuel Mzwanyane Ndlovu he was my colleague sikhula sonke selusa sonke izinkomo ekhaya kithi ePlumtree so ngiwabuya lokuthi madoda sihlanganeni senzeni iqembu lelo kuthiwa iBlack Umfolosi sasesikolo sasi impi yayisanda kuphela so it was 1982 so ilizwe lali 2 years old into independence so undoda lo mina ngokungazi kwami sasihlabela sonke vele esikolo kithi eNgwane ePlumtree ekuma choir njalo ngingumuntu mina wathi ngemva ukuba sekubizelwa into yempi ezempilo ezokulwela ilizwe ngaba ngomnye ohamba ngaphi empini ngangimncane ke ngafika ke Zambia ngaba under abahlabeleli abanye babehlabeli ama revolutionary what song so ngokungazi kwakhe wasembiza no lapha ndoda bengifuna ukuthi ngiqale group ngabathi ngiqale igroup but ngifuna njani ubekho ungincedise ngeke ngazi ngokuhlabela kulabanye sengivumelana labo kodwa ke yayinto nje yokudlala ngoba sasiphonga ukuhlabela random about abafana esikolo ntambama isikolo esahamba kuso kodwa iJZ eNyamendlovu la ingakathutheli emajoda kade silapha esikhona ngapha isisalistintsha isekuthiwa yini iGeorge Slundike oh yeah so kuthe kunjalo mina ngathi hayi ngangazathi donda ngoba ngisafuna ukuthi ngikhayela amabhuku ngamva kwesikhathi sempi lapha izikolo zazivaliwe so we were excited ngani ngokufunda so I was very a little bit reluctant but ngicinga ngathi hando doda uyazoncedisa na kwazi njani uyahlabela uyagood he's late now may his soul rest in peace uThembizi laphana ngaqala kungena la sasibhala sonke ingoma iqembu sililungisa sonke mina ngingazathi ngingumsekeli wakhe more of kodwa ke silisungula leqembu lisiyaphambili kwathi ke sekufike isikhathi sokuthi sasifunda sihlabela ama teachers bona sihlabela sipractice singabafana kakhulu nxa ngesikhathi ntambama isikolo sethu sasingelama light kwakunama gates so sasipasa umlilo nje phambi kwamaphandle sizothela umlilo singakayilala sixoxa abanye becrack ama jokes kwathi ukuhlatshelwa khonapho kuhlatshelwa yiko kwagcina sekuthiwa ke yiko lapha uSamuel wangikhuluma ngamzonyana wathi wasethi abafuna ukuthi into lesiformalize asibhalane namabizo ngiyamdali vele selinjani selikhona ngoba vele sekhulumela ngidala wabhala ke wabhala ababhalisa wamna vele amvela silitop there ngoba vele wayesethe let us siqala into lesi sonke akwabhalwa amabizo kwaqasa ukuthi uhlatshelwe sihlabela ama traditional songs like Samuela sibili Samuel ungulukutela abanye bese behlabela usiyale ngihlabela usizitale yayisikho lokho so la isakhethana abanye babehle bebalekiswe ikwenzani ikubhimba uthi hayi lapha behlala kwala la so kwaya nguya njalo iBlack Umfolosi yabe lokho ishare kodwa ibizo lokuqala esasila kodwa iNackle Down Nackle Down angikwazi kokusitshona kwakuqanjwe ngomunye phakathi ngowesikhiyo kodwa Nackle Down so kwakulo ndoda futhi sasikhule sonke uthiwa nguDavid Nsumiwa undoda lo nguye I think ewayebuye lebizo leli kwabhalwa ke phansi amabizo lana wonke kwasekuthi ngelinye ilanga sazwa ke uSamuel said no kulenye ihistory bengiyibala ihistory is about abantu abesindebeleni abasuka ngapi along umhlathuze river
which is Black Umfolozi River Mgwaqo, but ayikho lapha eZimbabwe South Africa. Okay. Sathi manje into South Africa sizifaka ziyahlupha yikuthi but leli Nike down liwest ala meaning kithi asikwazi ukuthi kuthoni kodwa bona babekwazi ababeli iqambe but angidingisisanga mina unfortunately ukuthi kuthoni kodwa sakungazathi sithi hayi leli black thina singabantu abamnyama limelani ikhala then umfolosi whatever it means but black umfolosi njalo is a name of what umfula yes so umfula thina we believed as young people ukuthi is a source of life. Yes. Abantu emakhaya bakha emifuleni nxayizulini le inyamazana zihamba zenatha kule mifule ngacicha amanzi inyamazana so sasithi hayi kusho ukuthi leli bizo la nxa imfula longekho ngaphi eZimbabwe but leli right ngoba umfula into positive ukunatha khona inyamazana wonke umuntu so lathi music wesifuna ukuthi uyamukeleke njani njalo wonke umuntu uyazonatha yikuthatha ke leli bizo black interesting which is a umfula ose South Africa abachapha kiyo njalo futhi abantu bakitha abanye isilabo lapha abesingunini abasufela khona ngalo mzilikazi bazofika lapha kusuka kwena lani area okulomfula wona lo interesting into ebengayazi ngithi I did not know about that. Well, it's interesting. So yikho ukusungulwa lokuqala kwebizo lokuthi Black Umfolozi ubuze enye into la uthe manje endleleni yethu anti kuqalisa sesikolo phela njalo ukuqala phela sisase ngamajaha asikabi le responsibility kodwa mhlawumbe semfuna ukuthatha and mhlawumbe kukabhadali kuthe nxa abokucina bethu beqeda ngo 1988 last abaqeda isikolo khona phela from O level sasingela A but before ngakafiki ngale ngithe mina kulabanye abahle bathi khona sasibaningi about maybe 20 something abanye bahle bathi wona badamla vela ukuhlabela ngikhwalify omnye kwanza ukuhlabela kodwa imbube uhlabela ugide ebese sehluleka esebaleki kodwa umfuni ivoice yakho ifuna manje ku akuseparate kumele kube konke vele hayi hlemthethe ube ncenga umncenge ehluleke omnye ehluleke njango munye wayehluleka sekungasimnika ukuthi na uzaba more of admin but namhlanje ingoma zethu zinjani konke sizipracticeele yenza nje ama paperwork wahlala ke lathi lo kodwa engahlabeli salisa bakwathi kulomuntu othiwa ngubani umanager umuntu okwanise manage usikhangelela amaphepha background so hayi sasuka kwaloko abanye bephuma ngokuthi maybe abazali babo bathi khona no into zokuhlabela lezi no all right I know to ukuhlabela itshiyana lapho kukhangela amabhuku akukusindawo kodwa ke abanye abanjengathi lami nginje so ugogo wami ngomla ngikhulu songogo although umama msaphila kade kodwa ngakhulela kugogo hayi so ugogo zala umama so ugogo la wayisola kakhulu ethi into zokuhlabela lezi engitshela ngezitoli zakudala ababona abantu babesehluleka ethi amanye babengazithi bayahlanya abacabanga kule njalo ngeke yakhe unxa unjani uhlabela vele uyabukhamba uthlabela ilizwe lonke leli kodwa ke hayi ngangihleka nje ogogo ba soft phela ogogo ba soft bafuna ukutshela khona kodwa bangeke be step that lokuzeni baso ngahlabela ngani naleyo ndlela ukuthi ukuqina kwami ekuhlabela ngobuhlavela is my life into engayithandayo vele ngangivele ngiyithanda ngizizwa nqa nje nxa kuhlatshelwa iharmony even dakathesi inthathing isekwenye indawo umhlaba engizwa umuhle so sithenxa siqeda ke abanye beqeda abanye besebenza amanye amakhosi teaching abanye besajoin iarmy abanye police manje mina 10 qeda 1987 sasivele sesike sa record ingoma yethu gospel okuthiwa izono zethu alright yakhala emaredweni isikhathi eside and abantu beqasa ukuzwa imbube ehlatshelwe ngabafana abancane ngoba
thina siqasa sasibancane with the youngest group ukuthi igenge eyabafana abancane belingana bebancane beqasa into okuthiwa imbuzi sasingaba kuqala kulama groups amakhulu Crown Figure OMPOC Black Tigers and so forth kodwa ngeyabantu abadala njalo babehlabela kakhulu ngaphi emabhawa right so thina ingumelana bathe bayizwa impube abafana abahlabela impube yaduma ingoma eredweni yaba yihit so isikolo sasingama stars abantu sibe identify with us police to has the group black follow sekale redweni ngabangani lawo so basithanda kakhulu ama teacher asithanda ama teacher amanye athi nxa esiya noma belemicimbi emchato ama birthday best basicedithise wahlabele ngacaba ngomnye wasinika i$14 ukuthi sihlabele ngapha emchadweni wasithwala basifida kuhle it was our first earnings sisase school no 1980 I think kwakungu85 lapha sabunti imali sibili into enjani ungahlabela uyanikwa imali sathenga and yasikwana ama tennis lana kwakulama tennis lana kodwa ama ay black so ngazitha vele China kodwa wathi wasengikhulula ibizo lawo ayengelantambo mathensa ngikho black so asaqoka sathenga lama bhlukwe so kwaba into eyasikhuthaza ukuthi okay ama teachers sikhuthaza ukuthi ngokusihaya khona kwana isikolo ukuthi ngeholiday yabanchata libuye ngile birthday libuye besibhadala la ku school assembly sasihlabela igospel kwasahlanza igospel as traditional so sasihlabela ke ku gospel ami ku assembly sihlabela igospel before ama prayers uheadmaster siyacela abafana bethu besihlabelele la ingoma e1 sihlase ku prayer yenza ama announcements kuba class nxa kulama sports njalo ngiyacabanga sikhamba kuma Wrist Brothers le team yethu ehlabela abihamba tasi edlala ibhola lamanje bahlabelela lanxa sebedlala futhi sikhamba sesihlabela siba hayi lingalahli ithemba yes so kwaba njalo ke iko engathi mina uhambo lokhona lude kunenge ukukhuluma ngakho kodwa ke abanye baba belokho bephuma ngendlela ezitshiyeneyo ama responsibilities omunye ethola ukuthi uselecala kade ngazimiselanga ukuthi ngaba lalo esewonile umntwana sokumele lapha athole masinyani lapha manje lapha kuyadonsa kutholakala ibekezela la igcese madoda la mina sengilaqalela nje kumele ngiyedinga ini omnye umsebenzi onganginikani ukuthi masinyani ngiyelungisa lapha ehle hambe ukuphela omnye siyefike eAustralia efethi my god kathi kule ndawo ezinje emhlabeni ahlanyamalala ehle dala lapha mina hayi ambuyeli uyelani hayi amadoda bye bye hayi kuhle kakhulu lapha ende kwaba kukuhle kwaba kukuhle sure kwaba kukuhle manje antisibona into ngendlela ezijiyeneyo omunye uyathi uhamba iphupho lakho ayulilahle omunye ngafika kwindawo uyabothi iphupho lami leli selifise lapha because ngivele ayisilo ukuthi ngihambe phambili sengiright kwaphela iphupho lami seliphelele sengibhele khona la so kunjalo ke kwaba njalo ukuhambo lwethu abanye bayadinwa nje omunye efike omunye libone ngabuyi lithi lifike endlini fika uthatha into asikubona ngasisicawuthi kuma-rehearsal kasokuhamba njani uze sithi iseqasa ukulitshela isitori angalijelanga sona athi manje indaba ungasitshelanga athi hayi olathi madoda yabuya uhlube kwathi kuba polite hayi vele kasekho then ukuqala sibili ukuthi lapha sesi professional madoda kuseyikho kwesikolo lokho lapha sesi black mfolozi and the law sokungumsebenzi belibangaki lapha lapha I think bese singu 8 yes abaphuma esikolo babuya sahlanga lapha etown bathi nasa boarding school ngale so sathi sibuya lapha abantu kwaku ngicabanga kahle kwaku James Zikhali onguye leader iBlack Force lead vocals wagcina sephumile waya yenza igroup okuthiwa iBlack Spear okay kwaba yimi kwaba ngo Tomek kwaba nguLucky kwaba nguMorgan kwaba nguTaura kwaba nguDumsani kwaba nguBenia kwaba nguMilton so sasingu9 alright sasingu9 kwazobuya kwajoina uDennis Nkomo uDennis
kodwa ke lapha etown kasahlalanga kakhulu lapho ngoba bagcina hambe wahlala eVic Falls. Alright. So ngiwagcina ngokunjalo waba ngulwana oyimember kodwa nguye mfuthi umuntu affectwa ukuthi abazali babengasathi bathi hayi ukuhlabela kwakho yekela lokho ukusendawo lokho. uDennis lo ngikhuluma ngaye nguye maybe engakhuluma nxa sengikhuluma izingoma zethu ngoba ule very special thing esayenza la. Okay. Then sasingu9 then sathi madoda lapha let us sincedwa sasincedwa i-National Arts Council lani le Ministry of Youth, Sport and Culture but no bafana hlabela kuhle you must have lezi imfebe Zimbabwe Music with the production AUA ababe run isikole sasifunda kuso but into enihle you need to put libe le constitution libe la lihlele kuhle nje into ekhona yiko kuhlala phansi sibana bembaqambileyo saqasa ukubhala phansi constitution ukuthi sisebenza njani as a cooperative ngoba then saba le status cooperative for ama cooperative kwaqasa ukungazathi akusasebenzeki sagcina sesitshintsha ama status yakuloko ziyaphambili sasaba icompany iBlack Umfolosi then from there ulwana ungathi sithulwa umsameli mzwana Sambalanga ngoba yena wayevele ubuchiye ngo1984 okay wayesevele sephumula waya ngapi waye South Africa alright wafika wabamba lo Lucky Dube wabhala izingoma ezinenkulu Lucky Dube ingoma wazibhalela uLucky Dube I think one or two enye sasike sayizama freedom fighter leyana sasike sayizama enguyoyibhalileyo sisayizama embubeni ngathi sazula ke sehlabela kubani kukureke nalani ngoma part of that song sasike sayenzama imbu wow kodwa sasehlabela then ngokuhlala khona ngale asange ebese ngumuntu osaphenduka wapho ngumbhalela incwadi ende kakhulu uSamuel wathi hayi indoda mina ngibodi nisazaphenduka ngapha yikho ngicethe iphupho lethu leli eleBlack Umfolosi eliqambulelo ulibambe ungayekeli iqhubekani lesiyaphambili labanye ungathi khona yagcina ilahlekele over the years but ngamfisi ngabe la kathi izinto konlayo ukuthi ibe exhibit nje ngomunye umnyaka ukuthi ngike ngaba lo mngane wami bakithi wantshela silokhu lo wathi qhubeka sibili labanye abakwanisa ukuthi beqhubeke lawo ungayekeli hayi baphuma abanye basichiya uMilton waschiya la uBenia abanye babasichiya ngokusuka like nchiliti sebesiya kwezi zindawo yikho i-breakthrough eyabakhona bis after uzono zethu ingoma kwaba ingoma ethi Unity which was 1987 nangiqeda isikole uUnity layo isayinwa ngoba sisesikolo saba a lot of difficulties thina ngoba isikole sihamba kuso sasingesabafana ababevele empini esasingama refugees abanye siyasase under i-training singakaqedi kodwa abanye basebeqedile babuyela futhi ngaphi esikolo senesikole so sithe singabafana sinjalo sasesithola isupport yokuthi like inchilo uthi kona ingoma esayihlabelayo le enale nthi nguUnity sasesithola isupport amongst each other out of into esasizizwa that time saba ngathi aso support inspiration yamfuna ukuthi inspiration ngesikhiwa ngenzama udinga ibizo lami ngesindebele ukuthi uinspire ngesindebele ukwenzani kumbe kukhangeka kambe ukwenzani ngakwazi so benzama udinga leli bizo so sithe sisinspire inkulumo ezazikhona phakathi kwama political parties njalo ama disturbances abe ayekhona thina as factor kakhulu esikole ngoba singabantu esasivela ngaphi empini so la sasicatshanga ukuthi maybe kokule bantu othiwa ngama dissident awawuthiwa baba yenza umvukela and so forth ucanga ukuthi maybe ngabe icatsha khona pha so sabuya la sisavalelwa sake sa
ngesikhathi sayisineseneso so sabona ukuthi into le mana imela ukuthi yenzeka yes ukuthi no but sesizokhuluma ngeunit le ingayingakasayini but la sahle sahlabela ingoma ethi iunit iqhakathekile so asenze njani abantu abayamukele ingoma yahle yaduma ithe isidumile ingoma la sahamba sayirecorda ithe isirecordwe west vele yahle yagcwala la kathe so lamuhla ikwade nte uDennis nginga sesikhuluma ngengoma ngingakhuluma la ikhona ngayi khona ingoma le ekubhalweni kwayo kwakunguDennis kunguJames kuyimi sibhala lengoma sayibhala ke ingoma lapha sasisibiza ke abanye oTomeki labanye abekhonapho ngathi nansi ingoma mina ngangihamba ngebass uDennis ehamba nge10 uJames leader so sathi lokusifaka mabala kwathi wathi sesibiza kabanye sesibafundisa lapha mina ngihamba la bebase omihamba la kanjani sokuhlanganiswa singabafana abancane yasehlanganisa ingoma yaphuma sihamba sayirecorda sithe sesirecorda phana sayirecorda lo babutha uNyambondera both were Nyamondera grammar record yes grammar yes grammar record test record lapha kuNyamondera sister hola kanti ngoma kwathi nice song ibhalwe ngubani ingoma le sasimthethe hayi thina asilamto tuyabhala ingoma ingoma sibhala njani sonke wasethi no akusebenza njalo yiko saqasa ukuza ukuthi uthi kumele kube lo compose ozabhalwa lapha ngaba babili obathathu kula manje iqala 9 lokho sibhale lapha manje ukuthi kethanino yi1 njani ozamela for something ukuthi at least royalty purposes lokunye not lonke inqembe libhale 2 asihamba ke saphuma phandle sayenza imeeting manje lapha uyamuza uthini lapha masifake bani sibhalize la and kuqhakathekile manje lapha sifake bani la ngoba hayi but very ingoma le umuntu obuye le idea uthi sihlabela ingoma ngo-unit beside ama-lyrics onke agcine sebuya amaninga la ngangasavela ngakuye kodwa i-idea yavela kuDennis ukuthi hayi sibhalise Dennis Nkomo yiku-unit song ayikhangela uzabona ibhalwe composer Dennis Nkomo yes kodwa not necessarily ukuthi it was his all kwaba ukuthi after idea kuphela le advice la selithole from ama professionals yes ama producer uthi lapha seveze ngifaka ibizo lokho eli1 because sasafunda khona from there because salisaba kwathona ingoma ukuthi kuyabemetibe lo muntu osithi lo nguye ukomposer yes that's beautiful so singathi uUnity nguyesibili waqhaqha iBlack Mfolos sibili kwahle kwathwa nanso madoda iBlack Mfolos iyo ingoma sibili yathi ngokuphuma kwayo yahle aba relevant njengokade ngikhuluma ukuthi uhlabela ngento enjani enzakalayo esizwa ngabantu futhi so even namhlanje ungayihlabela noma into emangasa uthi ungazoyihlabela even overseas emazweni ukuthi ingoma lesayibhalela lokhu la uyihlabela ise simple chorus lama lyrics ayilid uyazobe mathi this is a nice song, a beautiful song. So iBlack Mfolos sihambe kakhulu emazweni kakhulu sibili ikihambe sibili sike sithi mhlawumbe abasabuyi bebhoda sibili so ukuhamba lokhu kuqale njani ngiyacabanga ngomunye umnyaka sasise trade fair 1986 so sise trade fair lapha sasiku stand sesikolo sethu izimfebu and kuse educational protection so babejengisa imisebenzi ezikolo zabo zonke so basebedalina la libeli zobalihlabela 45 minutes chai break for a trade fair lapha koBulawayo nanga umkhiwa uyabuya umkhiwa lokwathi nguJohn Bernard lo wayengumGerman kodwa wayencedisa itrade fair eyase Swaziland all right embabane uyabuya malapha sithi nxa singabreaka sithi hayi siyabuya ngesikhathi esingaka
ngathi siyabuya kuyahlabela sibona isitholelo ukhona sebuya la ezobukela lingaku break la ku break ngathi uhlaba sesiqala wabeqeda apho ethi wabecela ke wakhuluma lo munye wethu wathi are you guys you are the youth and lami I'm running in trade fair ngifisa libuye ngale engapi eSwaziland lizohlabela so that we inspire our young people njengoba you are young and so forth sajabula ngapi eSwaziland okwento kwethu kwesikole sasesisikole sasesisikole yiko uJohn Benedict wasi nxusa khona ngale sathengelwa ama flight isikolo sethu la sabonke asabatwana sebenxuswe ngapi sasupporta sama best certificate ama passport basakitshimela isikolo sasilungisela konke ithi labo fly sethatha stimela Harare sangena again abanye for the first time Swaziland sifike Swaziland lapha sahlabela abantwana bakholisa ama youth angangathi saba inspire ngesifiso sensasi uJohn Benedict wayelokuzile wayesifisa sasamhlabela lengoma yakhe ethi wakhuluma emoyeni umlungu wakhe khuluma emoyeni eSwazini kulapho esiyakhona kwathi waqala manje khona lapho sithi sivela le isikolo sithi they were very proud vele eSwaziland abantu abakhulu ngale babefike basinika le mali sathenga impahla ezintsha manje esikambelanayo isikhathi sakhona phana abemangala besadmire abanye ngoba it was all boys school sasingilamankazana ngaba ekhona la ezajabula babeyakhwelisa kakhulu ukuthi hey nampo baba ngibona kujala afowethu amadoda lakuthi besisupport ukuchena kwethu kodwa ke kwaba kuhle ukuthi ngathi first impact yaba khona ngomusic wethu beside imchato lokunye sasikesa ukuba lapho la outside the country sibona nxa siyahlabela abantu besamukele ngendlela nalana and kwaba lo dumo lumangasa lesikole lamaphepha abhala ngathi ukuthi Black Umfolo siya omnye wabhala wathi kona Black Umfolo siyacabanga i-headline yakona siyacabanga kuhle but ukuthi kona is here to stay ukuthi into lesibonayo le ayindawo is here to stay omunye wangazathi wa profit omunye owayibhala amaphepha so ukuthi impact esayitholayo kuthe ngo1990 sesonke sesiqeda isikolo sesi khona lapha lapho mina yime ngase sengisele kuma lead vocalist wonke ngoba uLwano uJames la wasephume wayenze yakhe Black Spear so ngasala ke mina sengi lead vocalist ngoba mina kodwa natural ngithanda ukuhlabelana ibass so kodwa i-lead lengoma eziningi ngoba ngangibhala ingoma eziningi although zasihlatshelwa ngoJames ezinye kodwa zasibhalwe yimi so ngapha kwaba lula ke uthi ngitjani lead i-group leyesele sayinvitwa kwaba le competition kwakuthiwa ineshamari wa something ineshamari chibuku ikholoki khona la khathesi enala platform waqala ama province enjani yes la khathesi njalo uqale le competence ama province seliseke ku national ababe bewine ama province thina sesiwine category yembube laphana kule hall yabanxa uyehlala lapha uthe wathi hall nxa usehla ku6 lapha engapha nje kule hall ekhona pha yikho sawina khona sathatha ukuthi number bani sathatha number 1 sahamba eHarare sithe sifika eHarare sahlangana lenye lamanye ama groups ayembube khona ngale 434 nasingabe 4 I think ku category yembube kwahlatshelwa ithe kuhlatshelwe kathi kulomunye umkhiwa futhi kodwa uKeith Goddard wayefuna igroup yeMathebeleland
le group yeMashonaland 1-1 kuthe ehambelayo kwakule Zimfest alright kwakuchaya uThomas Mapfumo futhi khona ngale but wayefuna more enye ngathi ngama more traditional yikuthe efika lapha sahlabela competition sabe sidliwa thina saba number 2 kuthe ku announce abantu bathi hayi bathi liba robila abafana laba abantu bathinga batha kulanto enjalo abantu labo bawinile la kanti umlungulwana kodwa nawe ngazo isishona umuntu weBritain kodwa of course wahlala eHarare that time wathi wabesilanda what you guys I understand when kind group ehlaba la landed number 1 to me I see umna ngithandeli ifuna igroup enza khamba layo ngaphi UK kuzimfest are you available satalok siza kuxoxa sathatha ama contact yakhe uKithi Godade waqasa communicate yakhe lo bani lo umkhiwa ongiwayirana izimfest ngale uthi asengitholile igroup lwana besithi thumela in ama pictures nama video abombo thina ngengqondo zokuthi sasingakwazi into ze-profession le sabe sinokungcositshengisa into sabe sihlabela sabe senza lokhu act drama into eziningi lahle faka konke safaka sakuthi bebona bakhetha abakufuna bazazikhethela bona sahlabela kuphe enqebe efike bona bathi sifuna abantu aba-actor safaka ingoma lana utingukulisile mntana nxa uyazi sayenza istory sayi-actor sayihlabela ngapha siyi-actor umuntu lawo ngumama wayengale eUK wathi hayi mina hamba nje group le uthi yenzani angisakwazi mina qathi mina group le understand angisakwazi ukuthi bayenza wathi uKithi Godade wathi hayi the best way uKithi Godade wathi they are good these guys are very good wazama ukuconvince wathi hayi ngangcono ngizonjani ngizozibonela yona yiko wasesifonela ke uKithi wasifakela ifax alikusasenza ifax ngefoni wasifakela ifax ukuthi hayi ngelanga elinje nxa ngicela lifike ngapha eHarare kulomuntu ozabe ezolibona engangikhuluma ngayo lo eLondon ukuhamba kwethu kana eHarare sifika ke sihambe ngesitimela ebusu all night sifika lesehla umkhiwalwana la fly from London ebuye ezosifona asifikathi sabe sihlabela sesifuna ukuyenza okunye wathi no that's enough engufuna ikhona benza ukubona nango selifuna ukuyisukela idrama selifuna ukusikela ledrama konke nomgogidi imthongoyo yebo wathi mina nansi into engilandileyo so wathi nxa kuyithi yikho lokho hayi kulungile wabevuke fly buyela ngalesi siqala nasilungisela ama-passport expire sirenew ama-visa akwangakabi visa awusuku uhamba kuphela ngole ticket lakho iZimbabwe yangakabi le visa ku yayi common under Commonwealth alright so sasingakabi la visa so sesikhambile khona ngale ke kuzimfest kwathi ukusuka kwestory se Black Forest ama travelers up to now today ngoba 43 years later siloko sikhamba last year besikutho yes this thina into yasimisa itho i1 i-COVID-19 yes kodwa sekusiza ngoba la sesikhulile sesenza ama 3 months to kusiya phansi okay initial sasichaya a year yes I remember ngoba sasiku demand kwenza sithi Australia sichaya ama 6 months kumbe 3 months siye Europe 3 months that's 6 sithi singa siyasuka ngale uzothatha kulenye America yasifuna they'll say America uthola sichaya 7 months uyatuphenduka lapho kwesikhathi uyalahleka ungasakwazi uthi kanti lapha sokusele kwaba njani hayi kwezwakala umbuzo wami ukuthi wena ubukwazi yini history yonke le just sipalele phansi la kuma comment section did you know this rich history about Black followers ukuthi iqaliswe ngamajaha esesikolo and 43 years later is still in existence
is still touring, is still going overseas. Ubukwazi yini lokho? Just write down ukuthi hayi mina lokho bengikwazi or ukuthi hayi mina bengingakwazi ukuthi ngumfula but hayi lami namuhla lokho eninathi. And we're still in conversation. Lobabu Socha Moyo, proudly brought to you by Dep3 Events, like I told you, the master of all mastering. You can see by the quality that we're giving you from sound, from cinematography, we are the masters. We lead, others follow. And Sloko Skulumalai, Obabu Moyo, giving us a history of where it's coming from and giving us maybe some insights. Ukwenza singabile mbuzo emnengi ukuthi kanti vele babe yini babe hlabele empini kuhamba njani. Here we have it. Siyathola history lapha kuBaba Moyo. Then asikhulumeni ngama achievements. Amaningi asoze vele swaqede vele amaningi but mhlawumbe singaphomba ukubamba esingathi hayi lawa yiyo sithi makhulu lawa. Broader yangikhona ukuthi thina sathi siphuma esikolo sathi saba automatically employed. Yes. And yeah. Aleo manje is the greatest. Yes, sathi saba employed. And stay employed. Ungakhangela ama albums esilawo thina. Malutshwana kakhulu. Yes. Ngoba I think akubo 17 or kusiya phansi nxa ngipunguthatha nje fika. Kodwa umuntu ngabe kathi sesilo almost afika almost 30 something siya ku 40. But because sathi saba le employment not only locally but all over the world. Yes. Abantu besibidinga ngapha la amalokototi malutshwana. Lokuthi nje ama achievement khona ukuthi sibe able to pull through ama difficulties uma arts. Yes. Not ukuthi ikuhlakanipha but nje because of equality of what we presented. Yes. And achievement enye engikhangela mina ngijabulelayo ukuthi siqalisa lo music thina sasihlekwa ngoba music wangajelwa ukuthi uhlatshelwa abafana abancane. Ohlatshelwa mabadala. Ngasihlala besihleti siyabhonga yazizwa. Siyabhonga sihlala nje abafana bepower. Yazi into enjalo but saqinisela until we achieved ukuthi sibona ukuthi saba labalandeli abafana abancane emuva kwethu. Up to today lakhathesi bakhona abafana abancane abachaya imbube ngendlela enjani. Ya kakhulu. Abaleqiniso bakhona ukuthi thina imbube kahle abantu abasinika isibindi iPlague. Yes. Abanye hayi baqamba amaqembu achiyene ngoba emhlabeni wonke iBlack Mambazo le Black Umfolosi yiyo amaqembu ngembube ayaziwayo. Kakhulu. Ayaziwe kakhulu. Then of course kulamanye sebebuya sebephakama kodwa iqiniso ukuthi iBlack Mambazo iBlack Umfolosi ngoba certificate na eSydney eAustralia sahlabela kokugcwela abantu kwahlule ukuthi abantu kwaba sold out. So we are talking of 3,000 people eCity Hall. Kwathi wasani contract khonapho masinyana uthi no siphinde futhi inshow nini kusasa ukwenzela labana abangangena. Yes. Esit kwasign contract khonapho sabe sivuka sichayinye futhi kusasa kodwa leyo isingeyemini sekwenziwa labana abanye baphenduka babuya futhi abayibonileyo bathi ungagcwalanga sesiphenduka futhi. So sasenza ama sold out amabili. Elinye ikhiwa kwakusanda ku Graceland album leyano yayibona eka Paul Simon le Black Mambazo. Kwavuka kuphuma inkalakatha headline kuthiwa Far From Graceland ukuthi impact yeshow yethu was even to the writer lowabhala was better than ababeyibone yenzweni. Ngoba lena phela kulesikhathi yayingani yi-surface of measures. Yes. Yayisibili yayimangalisa. So kodwa ke basebethi this one esikubonela kuba mangalise kakhulu yikho kubhuka kwabili starts kwakumele sathiwa Australia yonke wonke ama shows ethu angama sold out. Wow. Then kodwa Australian success versus sihambe ngaphi eUK ngo19 bani
1990 1990 yes then after 91 Chibuku after then Chibuku sesiwinile asawina ngo1990 sahamba ngo1990 sangaphi UK kuzimfest yes saqala eScotland eGlasgow safika sajaja khona ngalo kwakule cultural Glasgow that year was a European cultural city so ama group kwalama groups amaningi yiko waqala indaba yethu eGlasgow ngoba sabuya le list yamazwe la kathi angikwazi mangaka esasifunakala khona kuma festival yes amanye siyenza ukuthi sithi we cannot take anymore akusavumi so abe lokho ethi okay la nxa next year so sathi nxa sisuka lapha bese so almost 30 festivals singakaba lama ama shows in between amanye sithi no vele we are booked yeah so that is an achievement esathe sabala ngapi khona pa foundation siphuma sivele school so that achievement made us be able to marry, be able to have kids and send them to school true and have accommodation and also pay bills nje ama basic then also evolution I think benkhangela tour ya last year ukuthi I Black Follows isi incorporate labantu abangomama now inside the group what inspired that move ukuthi hayi madoda singabi sodwa silethe nomama kumbe asishoda lapha sifakeni labo mama what inspired that move ivele kule sikhathi esihamba sachaya eMadrid okay sachaya Seville esadle eMadrid sachaya Seville elokuzeni eSpain so test chaya khona ngale babefuna group enjani ehlanganise omama agenda nje plus futhi babefuna by imbube they liked it but they wanted other dances so thina sasafundisa amantombazana that was in 1993 4 kona so sasiyenza igroup kwathiwa imhlathuze Mhlathuze which means Black Follows is same river but ukuthi river khona ukuthi Black Follows or Mhlathuze so sase form igroup yabo mama njalo sahamba layo yafika kwale impact enhle kodwa ke igroup lana yayi izimele yodwa sasinqa kufunakala siba imhlathuze ngale kodwa ngathi kufunakala iproject eyabifuna sibe labo mama sasithatha khona sithi kuyanini sithi sasiba training and so forth abanye bagcina sebesahlabela labo Oliver Mtukudzi beautiful abanye sebechiya ngoba it was that time it was the best female vocal group eZimbabwe so bagcina behawukelwa ngabantu amanye ama musicians sicela zombheka lapha ngokunjalo umuntu ethi afika ebheka ngalehle njani ehle mhlawumbe sebemnike ngcono so it's not a new thing. Okay. I feel like into my 90s. So kathesi sithe ngo 2020 21 Esiqhaso khamba sesi ngoba iprogram lana yaqhubeka injalo but athi more of my juniors. Okay. Ku junior call. So sasesithatha ke abantombazana ayi2 uLuchi lo munye uMadube sicela uLuchi which is umntana nami kwakhula vele ebona imbuke hlabela vele kubukela then lo Sandi mtaka Tomek mtaka Tomek Dube uMadube so sathi hayi no ndoda lapha asambe labana njengoba siya celebrate asike sihambe setshengisa abanye abantu enye face ye Black Follows entsha njalo sike let's diversify nje njalo ibe part of our celebration yes because asithi savumela sasithathe abantwana abayithuba nabo ku junior group sahamba labo kwaba le impact enhle njalo le flavor ngikhona yaba different babona something else bangikhona abantu ukuthi amantombazana nawo ngena ngalindlela ngapi kumbube kwaba ikhona lokho kodwa kuyinto ukuthi yayivele nje ikhona iphila sasisithi culture nje ya revive yes I think it answers a lot of questions
pertaining female inclusion ukuthi sesibona umama asontwenja. I think abadala abalandele iBlack Mfolosi ngingathi kudala they will agree ukuthi you saw something like this happening kudala. Then akade belembuzo yokuthi kanti omama sebedingani asontwenja. It's something that has always been there ku Black Mfolosi and bakhulisa isiko le Black Mfolosi ebelivele likhona. So it's just bringing a new taste, it's just bringing a new sound to Imbube. We are still here, Dep 3 Enkundleni exclusive, and we are in conversations with Usocha Moyo, and it's interesting. History ye music here Bulawayo is so rich and so interesting. Mina lombuzo controversial baba Moyo. Yeah. Ukuthi I think especially in December. Yeah. One of the most played songs in unit. Yeah. One of the most civil ukuthi in any radio stations, in any party gatherings, everywhere, unit we are child civil and if video na leana civil a unity day. 22 years. Ungayizwa loba ka 10 ku radio station esi1 loba ka 15 kungangena omunye umuthi broadcast uhlafika ngene ngayo ngelanga lona le unity vele kasikhuluma iyabi national anthem. Yes. Ama royalties abuya yini kumbe sokwathiwa hayi ngabantu bethu? Honestly speaking, ingoma la ingoma engazange sinike lutho even 1 cent. Yes. Enalana ingoma. It's not controversial. The fact. Yeah. And thanks for the location. For the question. Unity yathi phumile. First yatshontshwa ngenye company. Yatshontshwa wasivumelananga la. Yeah, brutal truth. Yabathe beyitshontsile bayenza advert yabo kukhala unity ngaphansi. Sezwa thina abantu bathi ngoma niyakhala phela ku TV. Ikampani yakho namfuthi ngiqambe ngoba ngiyaba sengifuse ngiadvertise kodwa iyazazi babalaleleyo bazakwazi amaselele ezazi. So yaba ingoma vele hlapha lo dumo kakhulu abantu bayithanda. So yikho yahamba ke saba yastotshwa ngoba isikolo sethu sasupporta ukuthi no ingoma le angikusetshenziswa like that. But esibese uthi no abantu bakhona bathi bayikhipha. All right. Kodwa esichovile sile almost a month or so ikhala ku advert yabo. Ngelanga sizwe abantu ematata sengamhlophe sibuza upresident ekhuluma ingoma nikhala bebampenela phana lo bdala lo yebo alasathaba sathi mhlawumbe kwisikhathi ezenjani which was president with former president yes RG sathi asizoza la ngelanga sizabizwa sinikwe something la sikhala ku president kare sisebenza inazelela le zwi yeah, that's a good song kwaba good song banje izandla amadoda alichaya ngoba kusiya ngokuchawa kanje okusho kwakho ngabe sithina isayihlela ngabe silama ingoma eyokuthi la khathesi ngabe sikhuluma ngokuthi aboluzibo bayathola imali ngengoma yona leyana labanye nje mhlawumbe abaphumayo labo they should be benefiting abo Dennis esikhuluma ngabo they should be benefiting from that song ukuthi eyasekho ku Black Mfolosi but kodwa into lana sayithola eqaliseni ukuthi akube lo muntu oyibhalileyo so Dennis should be getting some money on behalf of Black Mfolosi and i Junior Cole ngabe ikhuliswa ngayo yona leyana ingoma yona leyana bakhona kodwa abantu abakubonayo khona lokho thina we leave it to the community to the leadership ukuthi ngoba iyachayo and nxa sasiyabuye semaredweni but no this song is being played as a jingle by the government angeke ifakwe ku category yani yama royalties okay ngoba nje ngabe ichaye just we chai moyeni kukalutshwana vele umuntu kwathi kwaba tradition tichawa ngesikhathi kaphana ezohulumeni so you can imagine ukuthi ngabe ukuthi ingoma ebe isinika ama royalties ngabe lami yakhanya ukuthi I think there's so much unfairness in this because sikesa interview umuntu wezimura and
I think ngabe ngiyamphendukisa because now there is an explanation that he has to give me. Ngoba if nxa into enjalo ingalethanga even a cent, but that song is now like our national pride. Yes. After the national anthem, that's the song that is esingathi most played la eZimbabwe la. Yeah, and kuthule kungabile anything abezimura when we tried to talk to them about it, unfortunately Dennis was already late. So but now we consider what is written la. So because we affidavit, this was a Black Forest thing and so forth. When they cannot entertain that. But it was released under Black Forest. But even today, any member of Black Forest is the last song yasinika nothing except the recognition. Like even a couple of years ago, says on President ED. What guys, ingoma yenu is a good song. Is me ingoma esi kangeleyo eseleminyaka injalo well done. Kwaphela. Yes. Well done. Which at least kwaba ngcono ukuthi unanzelele bakithi. Kodwa after how many years abantu yes the former president isebenzisa life kakhulu my events no ukuthi ethi hayi lo idiet sibambe izandla wathi hayi ngiyabonga ingoma le siyabonga. No, mina bafethu I stand I need some information like to school me because nxa singalungisa ingoma thina si group sithathe ingoma yethu sibe sesibhala ukuthi ibhalwe mbani sesihlabela ingoma yethu sekela ukuhola ngoba umuntu esimfake ukuthi ubhala ingoma setshonile kodwa sikwazi ukuthi ingoma ye Black Followers bakithi school me ku comment section with how possible is that. And also this is a direct question to Izimura to say, you guys, you are saying artists should be getting their proper royalties. This is not us saying that, but it's you guys that are saying that. So what are we saying about the unity song? Sethula yini sikambe yini sevusa Dennis Nkomo ukuthi I know I think this is something that I'm going to talk about again and again because mina bengicabanga ukuthi vele ku conversation liza ukuthi kimi ingoma le USPhilisile. I know. It's the last song asikazi. And yiyo ingoma yokuthi emcabangweni omlaleli wonke emcabangweni ombukeli wonke uthi amadoda lawa aphila ngengoma le. Even Dennis a pillar was not going to do anything. Ngoba is used by in government. So basitshela eredweni ukuthi ale isisenza it's just a jingle. Ukuthi liyavumelana lobani ukuthi liyenzwe njenge jingle asomlando wabo. There's no contract. Akulalutho. I know so lokho iqiniso and ikhuluma futhi engalikhuluma phambi ngoba phambi I know mina vele on this one I'm also appealing to my editing team. This one I'm not apologetic about it, but we need a follow up on the unity song. Boss Victor we need a follow up on this one. What's happening? What's the way forward? Because honestly akuniki any form of encouragement. Gimi mina mepe mfuna ukuhlabela ingoma ezasetshenziswa lilizwe ukuthi ngizokuthiwa ingoma yami isiyijingle but angibuzwanga ansayinanga lutho and kwenzakala khathesi lisaphila. So what more ngabe lana lisekho ngabe bonke abanye abasekho andabona ukuthi and the unfortunate thing you have to explain even to ama family yes but that's your voice. Yes I led that song. I co-wrote that song and I'm getting nothing out of it. And abantwana they said ubaba warojwa and there's no way you can complain to us to twist says and twist. State is almost sikhangele so yes lumuntu wethu lo simthini anjabo
mina nginje angike ngihambe ngedemand I know it can't. ngifana ukuthi I'm a citizen. Yes, and a very loyal one, a very ngathi angazi ngakusenza umuntu uyazi okubona into leyi ilungelo lesizwe sami kodwa la sizwe kumele sinjani simbone la ngingabula indlala ngilento enhle la ikhulunywa ngoso ilamandla ngoba angeke futhi hayi khona ngahlabela unity mina ngicela nginike lokhu mbe alinike lokhu akwazi ngabantu ababonayo ukuthi no but lo muntu uyenze kuhle. Of course lokubanje santanto dawachaya ingoma kwabisana ku right kodwa ke ngabe kuba lokunye phela okulandelayo okwenza ukuthi abantwana baqhubeke befunda ijunior college la eBlack Mfolozi la iphakame ifidwa bathi yilifa esilithiyelwe yiBlack Mfolozi le so even ama seniors wonke engasekho asoze silale silambile because unity yabethaya so lathi sile motivation yokuqhubeka siya kuma rehearsal because into enhlifa njalo ekuthini songana abachiya ngalutho. And the next thing yindlela esithethiswa ngayo ngabantwana kanti wachiyani kanti baba ethaya ku radio ethaya kodwa wachiyani ngoba uyakwanisa ukuhlabela nje ngikhona kusitsho ukuthi ingoma leyi ukhona uminister omunye angeke ngiqambe ngebizo wasebenzisa ibala wathi this is a monumental song wathi ingoma leyi sasuka eofisini yakhe wayenguminister of information then sathi suka eofisini yakhe sile hope wathi khona let me ngibe yini spokesperson yenu ngaphi phezulu khona ngale asalinda hayi lalamhlanje and now nginje abanye inxeme abagamba baphuma basala ngale bacanthi inxeme mina ngabazasala nganikwa anything something ngazidlela mina I wouldn't do when I get anything or unit I'll call my course no guys nansi sikuncane sisukutholile asikwenzeni sonke and now the only surviving person him who was there originally yes was still going on with Lokuzem. So it's unfortunate but well into standards kuma art art uyathola ukuthi umuntu obuya le PA system uyabe bhadelwe yonke imali yakhe. Say that again. If venue yabhadalwa mina hlatshwa sicela lisihlabelele which is a very interesting thing ukuthi if venue ibookiwe i-security yabhadala i-PA system yabhadala bama-camera babhadala mina yena lo obuthanise konke i-venue mina sengicelwa okwabona festival ebakhona kwela music ngela art no so abantu amele beqasa ibudget khona okungabhadalwayo okungekho ku budget ngama artists konke okunye kwangcono kusuka even isuke wona i-PA ise Plumtree ibhadalelwe konke ihlezi kuhle imbathise kuhle lina kuthiwe hayi all right gadanini ngapho njanje so lifika lihlabela sicela lihlabe uthi uyakhala even le mali elibhadalwayo even nxa livela khona ngale iphelela ngapi endleleni ezandleni le ndawo nje ukulala nje konke selingabuthelelwa lapha ukuthi hayi ngoba limi lapha sisalungisa kuyathiwa mani limi lapha sisalungisa lime so mina ngokwami i-art ngiyayizwisisa ngikhulele kuyo i-culture ngiyayazi ububi babo ngiyabazi fortunately mina ngikamba umhlaba wonke and lapha being appreciated i-art ngiyakwazi the worst place art nga appreciatewayo ngiyakwazi abanye yathola khona nxa ufika nje le artist ufika as a host you uzafika ngathi ungupresident omncane uzunganithuka so ngiyacabanga sifika eLA USA Los Angeles Los Angeles sase Santa Barbara indawo ya Santa Barbara basilande airport kwabuya amalimo elandelana isizothola isingena ngama 3 yithi la ama passport vesiyangu kuyadindisa thina bathatha bona besiyadindisa waiting these are our guest ama musicians aqhakatheke kulewe avela ngapha eZimbabwe badindisa ahlala lawo ngaphi ama passport ehoteleni ngikonzithi nansi phela passport yami sidindi
khathi manje bathi singene njani singadindisanga bathetha sithola sedindiwe konke baba bangasibonanga sangena kumalimo ahla aphuma ngapha ahla hamba thina kona ama passport edindiwe sabo even ungafika ku Australia konke le kubo Caribbean Island we have been there uyabona ubona how kathi iart iqhahlukana and what another achievement nceme bengibona mina ngingazathi ngikhuthile ukuthi I've been exposed to so many cultures. Yes. Asian culture, West Indian culture, American culture, not African culture. I've been even north. I've been to Morocco, performed there. Yes. And ngapha ngikhuluma ku Zambia o Namibia Yeah, I'm still making an appeal, and my appeal is not only to abalandeli baka Socha Moyo, but I'm saying njengama artist nxa sizalungisa izinto asiqaleni ngezinto ezisegcekeni. Here we have it ukuthi there is nothing akula lutho. There's not even a single penny eyatholwa yiBlack Mfolosi because of one of the most played songs on Unit. What are we saying about this as an artist? What noise are we making about this? Are we just gonna keep quiet about it? Sit high, bazenzela. Because if we are to sort minor things, then let's start with the major things. Why ingoma enkulu kangaka ingabhadalwa? Why because iyachaywa in every event when you're talking about Unity, iyachaywa kuma radio stations twayijingle, there is no contract eyasayinwayo uvuka uphela utshela ukuthi ingoma yakho iyijingle izimura iba ngumsindo ithi funa ama 150. And why are we not talking about things like this? Sithuleleni. Why are we quiet? I'm throwing the ball to everyone, especially Tinama artists. City askalen bageti sikale sibambe something, and I think lay is something here. Testing akala sibambe lutu. Alright, liti tiningoma zetu so quality, liti ngoma zetu zeapo. Uyuniti uyachayo. Why engaphumi si imali? Ante zetu lezi azila quality. Nansi pelele quality ekhala kakhulu, and why ingakhiphi something. Also I'm welcoming ama comments ku comment section. Let's talk about it. Maybe ngenye ngiyikhuthile into le, maybe ngenye ngizwanga kuhle, maybe ngenye approach wrong. Let's talk about it. But I'm not going to be apologetic about it. Ngisingathuli because this is something engasoze affect to Socha, engasoze affect to Black Mfolosi, but eza affect lawo sikhipha ingoma yakho enceda ilizwe, enceda abantu saphomba ukuthula nje ngayo, saqalisa ukuyichaya emakhombini ethu, sayichaya sasithulela nje senza ngana sikubone. Let's talk about this. I did not know about this, and ngiyakwazi ukuthi ayisimngedwa obengela information le lawo ekatungela lo munyu bengela. But here we have it now. I'm waiting for that trend. I'm waiting for those replies. I'm waiting ukuzwa ukuthi as artist, as abantu, as umphakathi, as umthokazi, as Zimbabwe, what are we saying about the Unity song eyahlatshelwa iBlack Mfolosi? Sitabaqhubeke yini abantwana belamba yona ingoma ikhala every day ku radio station. This is me in conversation with Usocha Moyo from Black Mfolosi, and we are unfolding different stories. Namhlanje kuyachaza sipholile sikuchila sisetep 3 studios asilandaba sisuthi skaftin chicken esifidile so hawe yabusakhalela. And any upcoming projects, any upcoming tours, silungiselela ukuhamba yini ngihle ngiqalisa ukulungisa ibhesi. Yeah, ulonyaka bekumele ngabe siyaphuma ngoJune. Okay. But to say this year asinakuphuma. Yeah. So we're looking at one the following year. Sise studio sisapheka okunye okucha kule ngoma a very big song. Now we have spoken about Unity as Zimbabwe, but there's a song that we are working on ekhuluma ngeUnity Africa. Oh yeah. And it's already being mixing stage. Yes. Then kulenye futhi siweka on, but that one is a special song for kuloba botonkomo or ranama kombi transport. So like ulama lyrics asinike wona siphezulu kwasebenza yes ukuthi si
promote i-company yakhe Yes. through amazwi, which is good ngoba kuhle nxa umuntu yabe le ngoma kumbe le nto yakhe even step 3 Yes. sisabela ingoma nge-step 3 Sayitshaya. yeah so true. ikwenzakala isiphezulu kwakho these days so and lase cultural center ngale nkundleni cultural center sibhizi ngama programs abantwana training them basically kathesi kokwenzakalayo then in next year ikwesaba with a very big tour of Europe. Maybe most probably maybe a few countries in UK, then few countries as Europe. Oh, that's beautiful. That's beautiful. So here you have it. 2 big songs coming up. One about unity in Africa, not only Zimbabwe, and the other one it's more of a marketing song, funding from one of the local business people. So this is what we have to look out to. And this year there's so much available for my events. I think we are going to share their contacts, Pansy, and also their offices. You can visit Enkundleni Cultural Center in Tumbane and just inquire there. So if you want to book them, whether it's weddings, whether it's festivals, whether it's any corporate events, this year bathi bakhona kodwa next year uzakala usabusitishi ngabe ngayenza last year. So this year they are available. Let's have the presence of a Black Mfolosi in our events. Umbuzo wami ukugcina nyawuthanda kakhulu babumoya. Silama group amanengi kakhulu, amanye mancane, amanye lawa sesikolo, amanye ahlabela imbube, amanye ngale nxa mina ngingathi abakho abe Black Mfolosi bavakatshile lingangikhuthaza ukuthi nilalele baphi. Because we believe you are like a pioneer of imbube, so amazwe enu siyawathemba kakhulu ukuthi ngathi hayi alike lilalele nabafana labo. I know ukuthi wonke umuntu obukelayo enkundleni exclusive will start kungani kuyezwakala phela abakwenzayo lapho. Uyazi ukuthi ubunzima obukhona kathesi amaqembu la abuye ngemva kwethu banje so banene njalo futhi lokuhlabela izinga lakhona bachaya, which is something wonderful, which is wonderful. So ukuthi ngikhethe eyodwa kakhulu. Ngiyake ngibona ama shows zabo bonke abafana balandele emuva. I'm very impressed by all of them. And this style zabo yabo ubuntu labo le style nasicathamile siyaphuma. So hayi ngingaqamba manje ukuthi ngikhethe ngitshela abantu ukuthi yanqa ngingekho kungaba yilaba hayi thina sithi landelana imbube iyaphila ngobulawayo iyaphilisa nje iyakhulumeleka ngoba asiclaim hayi kakhulu I was also waiting because lami ngike ngabuzwa recently. I'm one person also olandelayo ama show embube, and it has been difficult for me to choose a favorite. Nyathi nilalele lo namuhla, the next week invite komunye ngisuke sensithi hayi akadlaba waye bengingabazi ngisuke lapho ngiyelalela abanye futhi ngithi then ungafika manje behlangene khona phana ukuthi ukhethe sibili ukuthi hayi laba baphambili laba balandela. It becomes slightly difficult, but thina sikutsho to umthokazi wonke to iZimbabwe yonke ngokuthi imbube is bringing super professional sounds sibelalelekayo amnandi. I-message bayiletha injenga bayakha bayakhulisa bayakhuza baya entertainer in all that, and amaphimbo abo alolekile. They are working hard on their craft. Ama-dance abo mahle, so lalela imbube. Kandumeleleni thina la silalela imbube kahle kangaka. Lalela imbube. Sivalelisa babumoya singalithola nga sikhona so asikhona khona phana enkundleni Cultural Center eNtumbane kuMedlo kaZulu. Inumber zethu phone le WhatsApp ngu 0772 386 385 is 0772 386 385. Then kuma social media wonke nje Black Mfolosi music follows across all social media platforms. Black Mfolosi. So either you visit them
enkundleni cultural center khwaphana eNtumbane and get details lathi phansi khonapha on our screen. You'll get their numbers there in case you want to book them, in case you want to look for them, in case there's something that we are working on. Kukhona khona if namakhola apha bakithi nxa uhamba lengoma yakho so efuna ifeel yembube umdala ukhona, and also just to make music yakho ibe le relevance asihlaleni phansi ama workshop labadala sibabuza ukuthi kanti lina la kwenza njani kuyasiyakha ukwenza ukuthi le yathi music ikwanisa ukusustain for 43 years. Imagine ingoma erecordwa kudala esikolo about unity, I think 1986, and lalamuhla ilokho ingani record izolo. Khona ngubamba umlomo sorry khona kokutshoyo ngokunye okazenkulibele njengoba sikhona this year singa indawo sizaba le session enkundleni center lapha ezabiza ama young artist bezotshona lathi sibatshela istory sethu istory sethu sibatshela ngohambo lwethu bese bebuza imbuzo abayibuzayo so abantu bengakhangela khona lokho special ama artist abahlabela imbube laba obi art asokuthi mbe a certain genre ikwenziwe art mbe i-artist i-broad ngoba mina ngije izeneze zabatsha zeneze ingoma ezidatshwa zikathesi ngenxa ye-art ukuthi ngi-understand kanjani kimi zi-relevant yazizwa so iyaba kakhulu sixoxisana ngakhona lokho ngenye i-session esabalayo i-center this year but asikabe ku-calendar yethu sisakhani singasilotha nga but abantu look out for it. Definitely, enkundleni exclusive will be there as well. Yes, Siyabe sikhona, siyabe sincedisana lani in terms of talking to these people. So this is a commitment that we are giving you, Babugeli. Enkundleni exclusive is going to be running also in partnership with the Black Followers as we talk to young people about izinto zonalezi ezenzakalayo, how to build their music, how to take their music forward. So look out for ama dates also. Ungabulokhu bukela ama episodes ethu. Once Black Followers keep ama dates, we'll start advertising them also on our platforms so that libe kwazi ukuthi when is it happening. Phakama phela lawe and just go there and learn one or two things. Lawe ube le ngoma bakithi egcina kuthiwa yijingle wena ungakwazi. Babubo, thank you so much. I think it was an interesting conversation. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Yeah, that was me and Ubabu Socha Moyo live in studio Konapa enkundleni exclusive. Proudly brought to you by Top 3 Events, Oguhle Designs and Scuffed Chicken. So it has been a wonderful show. Ngicela ukuthi sifakele phansi lapho your feel, your thoughts, what do you think we missed, what do you think we tackled correctly, what do we need to improve. Imbuzo eminye okade ufuna ukuyibuza baba umoyo thina sihluphi siyamphendukisa sithi moyo labakhala labantu laba athi lokhu thina sisanga lokhu siyamfonela umoyo umoyo abuye sixoxisane because at the end of the day le artist lethu le artist lomthwakazi le artist le Zimbabwe we have every right to know what's happening, to know what's coming up. So thank you so much for joining us today in this episode. Like I always say, ungabilivila, just go on your YouTube and find Enkundleni Exclusive and just subscribe. If you haven't subscribed, leave a comment and just say something like notification so that if we have an upcoming episode, then you are aware of it. From me, Leslie Masugu, Lobabu Socha Moyo, and the crew behind the scenes at Top 3 Events, City Salibona Singal Kangel.